Danas vas vodim malo kroz vrt. Na početku su mahune, jadni mali grašak i grah. Naknadno sam saznala da se to ovako ne sadi, ali šta je tu je. U sljedećem redu su patliđani i kapula. Patliđan mi baš lipo raste, nadam se da će ga biti dovoljno za ajvar. Onda ide red krumpira kojeg smo naplanirano zasadili jer nam je proklija krumpir prije nego smo ga stigli pojest, pa eto da ne propadne. Tu imam začinsko bilje koje ne živi ni umire, ne znam što radim krivo, valjda ću skužiti. U ovoj gredici ima svega, 3 vrste ljutih paprika, poriluk, brokula i šta je ostalo od cvjetače. Od paprika imamo habanero i hot portugal, brokule tek počinju rast, a ovo je zadnja cvjetača u vrtu. Tu je carstvo kelja i paprike babure, a ovdje su blitva, mrkva i cikla. Dalje imamo korabicu koja zauzme nevjerojatno puno mista i jagode koje se jadne od te korabe ni ne vide skoro. U istoj gredici su moje stisnute rajčice, mislim da sam ih ovaj put malo previše porizala. I u zadnjoj gredici su krastavci koji su mi se baš lipo raširili, žute i crvene šeri rajčice i ljubičaste rajčice i još malo paprika. Imam još sadnice cate koje nikako da zasadim i nešto začinskog bilja. U visokim gredicama je kapula koja će uskoro biti za izvadit, još malo paprika jer očito volimo paprike i peršin i celer koje mi puževi neumorno jedu. I to je sve, pišite mi sviđa li vam se i vidimo se u sljedećem videu.